Tromir thlani somni pali ania ngai thlatu te thlir tu te chibai kan puk le vek chewa tuntuma hian khovel thil thleng thuthar poimo then khatte kan han lor le dona US le Iran inkara inmu thiam lo na lian tak boruak so sang tak au mek lai le indo mai theidin muna andin le mek lai hian pressure tam taka omani nimin lam khan kan puang to Iran chuanin IRGC lam malak na in Donald Trump afanu Ivanka Trump tha tuma an be dan te an lo cham dan te tha tum tupa man ani dan te kha kan tar langa hei tuna hian White House pona in kana achuak le tlat mai White House pona in kana then lai hian White House Building chunga hian Donald Trump omnia soi ani nge a tutiang te chu nia ami mal taka in baya rol rala CHETNA manga tutianga phubalak tumna chulian tak Iran hian akal pui tamayam ni ichu thil thlen dana tang hian ngai tona tam tak min siam ani he thu kan bot sei lai hian BBC chon live in hanla pe chua ka tunge a ming ti po hi puan zarala ni lova suspect tia soi de mai ania hepa hi secret service tene nanin ka na White House pona ka hlum ani thu puan ani footage video ABC News in share na chuan White House pona White House marlam chuaka hian in ka na thleng ni in alanga hen kana thlen hu hian White House lu le chuana zong khar ngal vekani lockdown ngalania hedi lai hian in kana thlen lai hian President Donald Trump chu White House a omin amai ro chu he thil thleng hian angong lo nia soi ani bok an puan sel dan chuanin helai thil thleng hi 17th Street Pennsylvania Avenue anti White House marlampang kong atanga thil thleng ania hetaiana be khatangin ral thuama phora silai kap ngal nia soi ania Secret Service Police te chuanin chutianga silai ron puak ta chuan changlet ngala thile hliam dang anom lo nia soyania he thil thleng hi chui chian ngal ani thu soin tuna hian chui chian na kalpui mek ani media tengin an tarlan danin hein kana hian mi pahnih dangan hliama damdo ina enkol ani thu an sei thung CBS report a chuan silai met puak tu ber nia soi hi na takin a hliama damdo ina dalu ani ti in CBS chuan ron puang ve thunga BBC hianin ka hlum halani thu apuang thung engponi sai thu chiang zo ka lom thoi turanga yang Hormuz buana kan shria atuna hian lakal chhumup mupa media tam tak puan dan po hi ai nang lo ve bokani hei CNN lam hian Donald Trump hianin in biak mek na hianin thulom lam ma ni in asoi thuan ron tar langa United States le Iran chuanin in biak ramtum na hian thui tak in biak felna an nei to ni in CNN chuan tar lang chutianga ni chuan Hormuz Strait chu dan pangai angin hon le ani anga hon phot ani anga an buina chu lachin fel tura da ani ti te agreement a hianin in remna kalpui tura in biak na nei meka hian thil tam tak an ching fel to ni in CNN chuan a soi thunga US le Iranin anla final turin hei hi da ani Iran State Affiliate First News Agency na puan danin Hormuz Strait chu Iran thunun na hnuaya alaom chhun zom zel tur thuan puanga hei hi Iran rotna ania US le Iran ina inbiak na an nei hun ber tuna lakal meka hian Hormuz Strait chu Iran thune na hnuaya om chhun zom turati ni in CNN chuan tar langani Hormuz Strait honani chuan US in Iranian port adan cha chu ahong ve thung don boka Iran rotna chuan Iran thil nei assets thil poimo tam tak US ina unfreeze saka chu man thain US hian achua zelenanga unfreeze bokang ti te nia Iran pona Iran bank ang chi te US ina freeze sak ang te Iran ina achhor tangkai thena turle aman thena turin US ina sangson na zong ati top turani ti chu inbiak na hung bera thui tak in rem na ankal pui to zinga mi ani thu CNN chu na tar lang boka amai ro chu lo ni ta po ni sela an in rem lo na ber an sticking point beraka nuclear program chung chang kha alani ta fana teran hian stockpile te Iran pon lama thon chua tum lowani phur chua arem ti lowani ti khan supreme leader soi ani boxia chu wangina topa chuanin nuclear chung chang a hian har chatna lian tak an nei le don thoni te pon a hriadani tuna inbiak na nung bera hianin Iran chuanin Hormuz Strait paltlang tur long tam zok Hormuz Strait paltlang aphal sakdon ni in soi ani boka indo ma ani tin long za somli tanga za somret in karin Hormuz Strait paltlang ang khan tuna hian Iran hian a chhuale anga
tu tiang chuanin US na afrek na athil nei Iran thil nei afris zong te US hianin a phel ve bokang ti te ani amar chu heta hian nuclear chungchang kha soitel ani lova nuclear chungchang a hi chuanin inremna an nei thei arin omsia lo ni in tarlan ani bok amai ro su Hormuz Strait hon le US na Iran thil nei an trek an sangson te an phel chuanin boruak plemina ziom thei amai ro chu an thuin chu lai ber an sticking point lai ber kha enriched uranium chungchang kha hania US na Iran a beichan ber nia soi nuclear ral thuam nei lo tur a hmalak na ti hloting tur chuan enriched uranium Iran ina anei sha kg zali borvel je thi ati rira langai dona chu ero Iran lam hen an rem ti hoinarin nom lawani an puan fo ang khanin karbul lam khanin Iran supreme leader Ayatollah Mustafa Khamenei chuanin an enriched uranium te derale mothon chu emo an phal lo thu le an tum lo thu kha alo soi to bokani chu ania tuna hianin Gulf le regional leaders dangten US on hemi chungchang a hianin in ron khom na kun khan tak an nei don nia soyania tun cholni hianin an hmalak dan tur a chiang chho tur anga yania military action sipai hmanga chan let na thar kal pui ani don pon thutluk na an siam deuh thuai to rin ani bokani US thilput zongjong hi emo Iran thilput zongjong hi ti hlotin kim thei ani mel talawa ama ero chu tlema buena tizia omtur hi chuanin kha tuna kan puan tak ang khan thil then khata in remna te chu an nei thei don ni in an lang chhota a amai ro chu an buena ber an har satna ber nuclear program chungchanga hianin har satna lian taka om chhodon bok ani he Iran US ina in biangna an kalpui mek le US ina athil phut zinga hianin Iran in nuclear al thuam manai turani lo ti chu ania chumi anei lo na atana poimo ber pakhat chu an uranium enriched sa kg zali borvel ti riral chu ani tin Iran lamina an point lian ber pakhata chuanin an assets US na a freeze angte an freeze turin an thil nei bank ani emo assets dangte US in man thei lawa asiam chu phel turin an duwa tin helai rambiala hian US sipai le an chet vel na zong ban sana chuak turin Iran hian an du bokani Hormuz Strait chungchang po an buena lian tak pakhatania a zong hi chinfel thei nidon lo ma sela a thenazar chinfel ani chuan buena zol pui chu tleminan ziom mai thei mai ro chu nuclear chungchang a bok an lut le ani chuanin inrem lo na lian tak in be ngal theina tura buena siam thei har satna lian tak chu ani le ngal don thoti na ani o Israel la mahian an lut le lok teang misan lam chu Israel le Hezbollah te in be na lian takin la kal chhole a hei Lebanon chim la mahian in be ton na lian tak hian a chuak de oreng mai ania marsini ni atanga Hezbollah ten Khamenei phubala na Israel an be atang khanin voin thlengin ral thuam puak ala cholo ani an pon fo ang khanin in ka hai hanom ve buk masela silai puak a chol chuang lo tuna hian IDF chuan Lebanon chim lama sipai an chan chhozela hliam engemozat anom chhozel bokani kha hei hi Hezbollah tena ral thuam thar an mani siam first person view drone anti FPV drone an man thiam wang pakhatania hei hi hetiang drone hi Israel sipai Lebanon ram chung Lebanon chim lamain khuarte beinan Hezbollah hian mangna saviau mai hetila hian Hezbollah drone beina wangin Lebanon lama tranga Hezbollah na drone ron ka chu awang hian Israel mar lama Israel sipai pakhata thi nia puan ani Israel sipai hi nimin lam khan Lebanon ram ri Israel ram chunga an chetat line Lebanon atanga drone ka chu chuan Lebanon atanga drone ka chu chuan ron beya heta hian a thi ni in Israel Defense Force lam chuan an puang sipai thi hi staff sergeant Naom Hamburger ania kumsom ni pathum ni in technology and maintenance soldier ni in 401st brigade milesa ania he beina hian Israel sipai dang hliam anom bok nia soi ania non commission officer pakhat chu he thil thlenga hian a hliam ve bok ani Hezbollah hianin drone engemozat an kap lut nia soi ani a be puivoi khatan thlak na hian a voi ni na hanon kalpui le a minute som ni pangadana Hezbollah te hian drone an kap lut nia soi ania avoi hi na hian chetna thleng om to lo thung tuna Israel sipai thita Hamburger hi Israel le Hezbollah ena inka hayan puan nuwa Israel sipai thizinga apakwana
ani chutianga ni chuanin marachinin ni atanga voin thlenga Israel le Hezbollah in dona a Israel sipai thizat chu somni panni an kai ta ti na ani Hezbollah ho tu pa naim khasem chuanin Iran Foreign Minister Basharakchi ne atanga lekha mu thu asoya Iran chuan Hezbollah athlop na Hezbollah apui na aban san don lawani ti in Iran Foreign Minister hian soini in naim khasem chuan atar lang chutianga ni chuan US na athil phut Iran nena anin dona athil phut chuti hlotlinin a omlo do vel vek don ti na te pon nia US he in dona hian hlo cham ti na emni ti chu zo na lian tak ani ta mek ani kha kan puanang khan tuni somli in dawa po thlona somli pani zat US khana chana nia jek tu then khat phei chuanin Patriot interceptor missile anei zat ve zet he indona hian a hmang to ni Israel channa na hmang to ni ti report te po om hial ani kha nizan lama lian tham taka Israeli fighter jet an CHETNA hianin Lebanon chim lama Hezbollah sipai than ti elite raton force mun ma an be heta hianin ral thom phrang som thi chuang han kap chhia nia tarlan ani Lebanon lam news in an puandanin Israeli strike a hianin inrin ni khan target engamazat Lebanon chimlama ka chiatani thuan puanga Lebanon army chuan statement ti chuakin Israel beina wang hian Lebanon sipai piamanom thu han tar lang bokani o puantur engamazat omma sekhati china khan kan handu tok phot mayanga tuna thuthar bera chuan US Iran inkar inbiak na chuan zia omlam Baisei omlampang ani thu tarlan an ni hloma ehi media sang te report ania ama ero chu US Iran inkara anthil phute avai ero chuan in ti hlotlin thei ani mel lovani chungsinga chuan anthulai mu ber uranium chungchanga hin in remna an nei theilo phota ten US pona adu dan Hormuz Strait zalian taka kaltlang ti te Iran ina hnuai helpol khoi Hezbollah te Yemen Houthi te Gaza Hamas te Iraq lama Islamic Resistance te le silai keng pol dang te Iran ina apuina zong aban san turani tia US ina adu dan asoi le inrem na tura poina chop chua hi Iran hian ti hlotina tum lo burni te pon an lang chhozel bokani chu anin rem lo na lian tak tur alani don tho ania engpo chu ni se tuna hian Hormuz Strait Iran hian ahong don ni in media tam tak te chuan an tar langa ahong ani chuan US hian Iran arrek na athil nei assets afrit sakachu man thein angai angina kaltir le anga Iran port US naval force in dan chapo an hong bokang ti ania chulai te chu inrem theina omchun ni te ponan langa chutianga Iran in Hormuz Strait a honga long indo ma a zachuang kaltlang ang khani khata an kaltlang ang khan kaltlang le ni chuan economy har satna lian ta khovelina to po aziom chho turanga yani amai ro su indo tuna an kalpuya thulai mu ber an indo chan ber Iran hian nuclear ral thuma nei turani lo tia an malak na chumi nei lo na ta na enriched uranium ti bawemo Iran atanga thon chu emo chu Iran lama tang chuan thil ti hlotlin thei ani don lo thu an supreme leader khan lo soi to ni kha chu indo na chan tling le indo na akir le na chan tling tak ania July tak chueng thin nge US senaron rual mum don hi ala chiang lovani engpo ni se tu na tang re lo te ya indo na an kir le don nge inrem na leilok point ni khata inrem na chu US na kal puyanga he anthulai mu ber hi nakina la chaile turina da don nge ti te po chu kan la chho le tur anga yang okhati chena khan du tok photila thu thar ber he channel kal tang hian